Usa sa atong mga problema gyud karon kini yung kahadlok nato nga mamatay. Sa unang pagbasa, sige hinisgutay sa mga nangamatay. Nya mag-istorya sila bahin sa ilang kamatayon. Ang nahitabo ni Jose kanang kuan kay siya, relax kay siyang moingon nga hapit na ko mamatay, ang ako niyang bukog, dadao niya. Kana bang murag wa sila'y kahadlok murag ang kamatayon para nila murag dili maoy katapusan. Og mauna si Jesus usa sa iyang mga gipangtudlo ingon siya, ayaw mo kahadlok sa mupatay sa inyong lawas apan dili makaunsa sa inyong kalag. Ang kahadlukan nato ang Ginoo gyud, kay ang Ginoo mupatay sa atong lawas, iya man ang pagbuot na ngamatay kita, unya makabanlod pa gyud siya sa atong kalag didto sa impierno. Nakaron kamo kisa may inyong gikahadlukan, ang Ginoo o ang tao? Husgan. Wag apoy klaro na yung tubagon. Ayaw kahadlok anang tao matud pa sa Ginoo. Ngano man, pareha ra man na nimo, mamatay ra man na. Ang Ginoo di man mamatay. Muatubang man to sa imong kalag ni human. Pero kita, oy, hadlok kayog tao. Mao na nga nagani tao magbahad nimo nga patyon ka. Sa may buhaton nimo. Imo nang pasudlon sa imong balay ng tawhana o dili? Oy, magpagwardya dayon ta, magpagwardya, magbutang og bodyguard. Ano na, daghang ero mga tao nga gibaharan nga patyon or posibleng patyon. Kani murag COVID mo patay. Posibleng patyon, magpa-bodyguard dayon, bodyguard, naagi bodyguard. Yeah. CCTV pa, alarm, ana kay hadlok lagi mamatay. Wa na ingos Kristo ayaw ana. Kay kanig manggong kahadlok mga igsuon, peligro kayo ni siya. Ang kahadlok mura na siya og manubila sa sakyanan, mura sa na siya rindas kabayo, mura sa na siya og kanang unsa ni maganaan sa barko kanang para timon. Sa titawagan na, nang ganaan na, rad, o di man. Bahala na, di man sa konotikal. Kana bang itimon-timon, baka nang iana sa kayan, nagamay kayo nga murag lapad. Ito sa nga na. Sige. Nga naman, hadlok na gani ka, ang imong kahadlok, mo'y magdiktar ni mo sa imong buhaton. Di ba? Kaning inyong pagsimba dinhi unsa may kadiktar nimo ani kahadlok dili di ka mahadlok simba kita kay kaluy-an tas Ginoo ana dili din na kahadlok day nganom day dili ka kaluy-an suy masakit ta padir masakit nga matay ta mo na magsigingon padir ampo taon ni padir nga dili may mataptan aning COVID. Hadlok di kas COVID ay. Wasan mo kay baong. Ako bitaw gahon-ahon ako sa akong mga igagaw nga ubay-ubay namang nangamatay sa akong mga igagaw sa atake ba niya pupariha mig edad. Nay manghod nako, nasa maguwang nako. Kada ginakosod sa akong kwarto mingon ko katapusan na ba kanino? Ana unsa kay akong bation kun atakihon ko? Sus pagmata nako ganihang buntag ang akong kaning kamot ba kaning tudlo diri og dinhi binhod man kaayo di man kamatngon nako hala mao naman tingali ni ang tud karon binhod gyapon ano basig mo kalitig atake mao na ni siya. Bitaw, binhod bitaw. O na nga, nako, din amanoon ko ka-take sa ani.
Nakuha ba ka ni binhuras Ginoo para di nakamatngon inig text ba, inig suwat di nakamatngon. Nakuha ba si kutob na lang ginis dupa-dupa para kolekta panagi suwat-suwat. So, mo na usahay daghan kay tag mga kahadlok. Nya tungod aning kahadlok, kadaghanan gid nato makigrelasyon sa Ginoo tungod sa kahadlok. Dili gusto ang Ginoo na. Unsa may iyang gusto? Makigrelasyon ta niya tungod sa pagtuo na siya maoy maghatag nato sa tinuod nga kinabuhi. Ang atong kahadlokan mao ang Ginoo. Nga naman, aron magsigi tag sunod unsay iyang isulti. Mantan maingon ang Ginoo, pasudlas inyong balay ang mga way balay. Nya ang nagdanga-danga sa pultahan nimo mao ang tao nga nagbahad nga mopatay nimo. Yan saman. Pasudlon? Oy, pasudlon ba? O ang imong ikahadlokan ang Ginoo, min kahala ni amon ning tawhana, wa ra ba ni siya balay? Mura man ni og gikan pa manis monte. Ana, ako ning pasudlon kay sugo ra ba nas Ginoo. Imo din siyang pasudlon. Ang sa may tabo nimo. Ha? Oh, siguro jud kang mamatay kay mo man iyang tuyo pagsud sa inyong balay kay gisuhulan man na patyon man ka. Ni kamatay nimo unsa may mahitabo nimo? Unsa may sa inyong pagtuo karon ba unsa may mahitabo ini kamatay nato? Mabuhi tagbalik og moatubang tag hukom sa Ginoo. Unya kay niingon man Ginoo, sige magtuman sa kong sugo. Unsa kay hukom sa Ginoo nato? Impierno o langit? Langit. O kana, langit. Sige, balihon na to ang iksina. Nahadlok kang patyon anang tawhana. Nya pag abot na niya, imo dayon siyang gipapatay sa imong bodyguard. Mao na akong hibaw-an. Birahin na. Patay dayon. Nya kay pag kataod-taoran, nibinhod man imong tudlo. Nya namatay mo sad ka kay giatake. Wa ka po sila pero namatay ka kay giatake. Unsa may mahitabo igsunod? Magkita mo atong tawhana, magdungan mo barog didto sa atubangas Ginoo. Unya moingon dayon ang Ginoo, dong unsa day imong tuyo pag adto didto? Mangayo unta kog pasaylo aning tawhana, sir. Kay dako kay kog sa gaplano ko mopatay niya nya nagbasol ko mangayo unta kog pasaylo ba gibirahan manon ko siyang bodyguard ana pero ako na ni sad siyang gihigog maser ana asa man to siya ibutang Langit. oh langit ikaw nganong namatay ka giatake ko sir sa may katapusan nimong gibuhat yung gipapatay ito na akong tawana motoy akong katapusan gibuhat gipapatay na ako kay gikulbaan mo ko kay nakadungog man jud ko sige magitog plano maubutang gabutan kog daghang bodyguard yan abot man siya di ako daing birahan kay gisuwaya naman kog ambos ato ning attempt naman tog ambos nako unsa may hukom sa Ginoo nimo? Adto ka sa impierno kay mas nahadlo ka sa tao kaysa Ginoo. Mao ni siya ang pipila ka mga examples basta tao gani versus Ginoo ari jud kas Ginoo mo sunod. Ayaw sunda ang tao. Ay gyud sunda. Mo na moingon gani imong isig ka tao nga libakon kag maayo aron lang jud ka madaot nya ang imong gibuhat tarong gyud atubangas Ginoo. Ay bisan pag silang tanan mo libak nimo mudaot nimo ang Ginoo mo'y siguro ang midayeg siya nimo. O na ay ayaw nagkabalaka na bananglitan imong asawa magsigi og yaw-yaw kay dudahan gyud ka nga naa kay kabit nya katong imong giagbay-agbayan miga ra gyud to nimo wa gyud ka atoy intensyon nga dautan nakaagbay lang ka nya ingnon gyud nga kabito nimo dawatan na lang ng iyang sigigyaw-yaw hangtod mo mga matay total sa matas Ginoo okay bao man nga imo ra gitong miga ana classmate nimo pag elementary
nya nakras to nimo, mo tong nagparayg-parayg nimo, nya 50 na inyong edad, nya nabiyuda na sad siya, parayg-parayg imo sang naagbayan, nakitaan man ka sa imong silingan, gi-report sa imong asawa, hibaw sa imong asawa nga do na sa toy like nimo kay kadungog sad siya istorya nga crash pug kaniya. Sige ha, nakagyaw-yaw nga nangabit ka. Ay, sagday. Total, og 50 na mo, gamay na mo lang sa ikuwang tiwasuno naman mo, mga 60, wana magyaw-yaw. Igabot nga to atubangas Ginoo, kung mga matay na mong duha, kung sa may mahitabo, adto ka pong kaslangit, kay mo ingon ang Ginoo, imo gyung gipuy-an ang paghigugmas imong asawang yaw-yawan, wa nay muyaw-yaw ni muslangit. Asa naman dito Lord siya? Ito na, igalutaw-lutaw kayo ang yaw-yawang dako. Ana, kay hadlok man siya og mga bit ka, di man siya kadawat og naa kay sala. Ato sa impierno. Nya ikaw kay sige siyang yaw-yaw, imo ra man gidawat kay nahadlok man jud kang musupak anang giingon nga sana higugmaa ang mga nakasala, pasaylua ang nakasala. Ana, di man jud kam supak. Mao na ari kas langit. Kanindot no? Kung ingon ani, hay may mas nindot nga kinabuhi nga sundo nato ang Ginoo o sundo nato ang tao. Sundo ng Ginoo. Sundang Ginoo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Dangop sa Ginoo. Dangop sa Ginoo diha sa imong kinahanglan og ikaw mabuhi. Sus kanindot ana. Tanan natong isultis Ginoo maghatag yog kinabuhi. Tanan nga isugo os Ginoo nato makahatag yog kinabuhi. Kanang moingon ang Ginoo ibaligya ang tanan nimong katigayunan og ihatag ang halin ngadto sa kabus kana makabuhi gina nimo. Labi nagwa na kay pagkaon kay gihatag nimong tanan buhi gyud kana. Wa na kay kwarta nya kinahanglan pa jud kang i-admit og ospital kay na-stroke ka nya way kwarta buhi jud kana no. Pero kinabuhi nga way katapusan, dili kinabuhi nga lumalabay. Pero posible sa doy nga mabuhi sa tadinis kalibutan, kinabuhi sa kalipay, kinabuhi sa kalinaw, kinabuhi sa kabalaan. Mo na inindot kay ipanghatag sa Ginoo. Sige, manindog na ta.